Bistro i Rogi, ljudi, dobrodošli u novi video. Dobrodošli u video od mora do tave. Idemo na more, probat ćemo uloviti neku ribu, pripremiti ju odmah na moru. Tako da uživajte u videu i idemo na more. Ultralight 1550, full oprema. Jer jučer sam probao isto još snimiti video. Nisam mogao uloviti jednog šura i došao mi je Luc i pokupio varalicu. Danas imamo i za luceve i za šure. Danas kuhamo sigurno. Evo nas brzo na poziciji. Prvo da napravimo mjesta pa da vidimo šta se vidi na snimci. Ok, da napunimo malo mora. Idemo uloviti ribu. Ajde Luc, probat ćemo još džig i onda ćemo se vratiti na ultralight. Probat ćemo mi bijeli, ajmo. Inače šuri rade po noći, ali evo, do sada mi je gnjurac ovdje ronio. Pa su delfini tamo prolazili, pa eto, vidjet ćemo. Za sada ostajemo gladni. Evo ga, imamo jednog šura, za sada, mali, ali možda su počeli. Imao sam već jedan udarac, pa mi je ispalo, na drugom sam ga digao, sad ćemo vidjeti da li su počeli. Evo ga, ulovio sam nekoliko šura, još ću malo zabaciti pošto je pala noć i aktivniji su evo sad. Tako da idemo loviti još par šureva i onda čišćenje i priprema. Evo me, tu ću se smjestiti, a tu dole nekako očistiti ribu i tu ćemo složiti kuhinju. Ajmo. Prvo ću napraviti tršćanski, ovo malo peršina, nasjeckat, na sitno. Zatim češnjak, isto na sitno. I maslinovo ulje. Malo ružmarina zaklopit i protrest. Tršćanski gotov. I tako ja ovo pospremam i shvatim da limun nisam iskoristio. Inače idu tršćanski, ali bit će za drugi put. A sada idemo ribu isfiletirati. Sada, ja nisam nikakav kuhar, tako da ja i filetiranje smo na vi. Ok, prvi fileti pa nisu loši, s time da sam nikakav u tome. Hajdemo dalje. Ribu ću malo posoliti i idemo na tavu. Malo maslinovog ulja i stavit ću ribu prvo na stranu kože. I nakon par minuta krenut. Pošto je mala riba ne treba to ništa dugo, ja mislim. Kako miriše ovo, ajme. Ugašena vatra. I evo, za kraj malo tršćanskog. Ništa ljudi, dobar tek. Top. Ovo je odlično. Čak pošto su mali šuri, ove kosti se mogu jesti. Taman su hrskave. Još da imamo vina. Da vi znate kako je ovo dobro. Evo ga zadnji. Nema. Tako da, recite da li vam se sviđaju ovakvi videi. Ne mogu ih jako često snimati jer zahtijevaju puno vremena, ali kad budem stigao, snimim. Vidimo se u idućem videu Bistro i Rogi. Treba sad se ovo prat. Ko će ovo prat, počistit? Ajde.